Bos kambing putra gabus. Kebayang duduk kenang ganteng kelingan duduk saking kasepi. Siap neng ketua Lego Aporin primadona Pantek Jaya nanging kasih sayang sampeyan. Aporin adek siapa pun rebut dengan kayak udah gampang nampon ni ABB Borin anu bager Mandor Putra diserang apa Mandor Putra saya Putra Jaya Negara Pasar Baru Bekasi saking kasih diserang Mandor Putra ABB Borin primadona Pantek Jaya anu bager sing sakit sing jadi rebut dan ABB Borin kebayang duduk kena ganteng ayah jinarata memaca minti yang punya sebongkah berlian memaca minti sayang ayam todolar miwa ibu ayam todolar sing jadi rebutan aporin adek haturan adek anu bagera ibarat dewa apa mana putra anu bager aturan deui anu mamang anu ratok yang punya sebongkah berlian kebayang duduk kena ganteng aujang kiri anu bager anu sayang aya mana rambolot deui anu saya aturan bos kenyot deui bos otoy anu bager. Selamat jalan, terima kasih bos. Selamat jalan buat Ketua Otoy dari PAC Cibitung PPG Banten ya, besar PPG Banten. Pak Kenyot, Bos Dedi, Bos Aceh, Bos Yani. Terima kasih Bos Otoy. Ya terima kasih dari PAC Cibitung. Ibarat dewa Bos Otoy sampean dewaan Bos Otoy. Selamat jalan serombongan BPPKB Cibitung. Amin. Selamat jalan. Ora kawilenara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabeh wa muji. Amek sayang amek putra gabus amek kabeh nemoni Bang Mek sayang Bang Mek putra gabus anu bager sayang Bang Mek amek putra gabus sing jadi daputan. Selamat jalan buat ketua dari Muara Gembong Sukatani Kebajuran. Duduk kenang ganteng kelingan duduk saking kasepi nangiakan si sayang sampean Abang Mek putra gabus anu bager anu sayang ibarat dewa sampean dewa asmara Amek sayang Abang Mek putra gabus kebayang duduk kenang ganteng
si sayang sampean Bang Ipung putra pola putra Bang Ipung anu bager ibarat dewa sampean dewa asmara dari motor kabeh wong muja sama Bang Mek saya ora sok gawe lalana ayang to putra gabus ayang to dolar ayang to deui Abang Mek putra gabus anu bager kebayang duduk kenang gantengnya kilingan duduk saking kasepian nanging kan si sayang sampean Pamanor Putra Bapak Mandor Bayu Ketua PPPKB Banten Bapak Mandor Bayu Saibul Obed mewah ibu deui Ayah Haji Mandor Tompel anu bager Ayah Mandor Haji Tompel abdi gapo Ayah Haji Mandor Tompel deui moal bengong gohan deui komali ketang parem Ayah Haji Mandor Tompel abdi bosangan putus deui soal cinta Ayah Haji Mandor Tompel deui anu bager Mama Haja Minti yang punya sebongkah berlian hiburan Pak Haji Mama Haja Minti yang punya sebongkah berlian hiburan Pak Haji soal cinta soal tuh cinta dipake atuh kaulin Bos Maruk Jalan Jaya yang mau Bos Maruk Jalan Jaya Iqbal Bos Maruk modus masjid Bos Maruk Jalan Jaya heset di ubaran nama terima gaji tapi unut tuh aborin anu sayang Bos Maruk Jalan Jaya anu bager well gitu Haikal salah nama tapi amat Bapak Mandor Haji Tompel ulala kata jurang Mungkus moski hesepi ubaran nama tapi Mandor Putra anu bager Abang Mek sayang suara tak putra bangong sianan daya nolong suara tak putra bangong rek menta tulung kasahan apa mana janim kutinggalong lihat abdi apa mana janim jadi kumawaya di serangan aujan kene berang petik abdi nampi selamat datang Ayah Mandor Dedi mau pakai kipas Gusti wakil ketua kipas sektor apa manojannya sama kucing garong masanya hadir rek minta tulung kasahan aujang kere anu baget iya deh jadi cuma gaya Mandor Ahmad Bontotna Pasar Baru Bekasi putra aturan Abang Ahmad Bantot kasih cinta laguna lope cinta apakah itu cinta Bang Ahmad Bontotna anu bager Edir bebek cinta membuat kita terlena ilok membuat terlena cinta apakah itu cinta Abang Ahmad Bontotna Putra Bekasi cinta apa itu cinta Bang Ahmad Bontotna Putra Bekasi dengan osanya ada degot ke saeuting meniboh hai
Pak Ahmad Bontok nak putra Bekasi. Yo 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 yo. Halah. Yoy. Mana yoy? Iya. Bang Ahmad Bontok nak putra Bekasi. Bang Ahmad anu sayang. Mana ye? Cinta, apa itu cinta? Bang Ahmad membuat kita gerhana. Bang Ahmad anu sayang. Kedua degot kena aduh. Cinta, apa itu cinta? Ayah Mandor Tompel, apa Mandor Haji Tompel anu sayang. Cinta, apa itu cinta? Abang Mek Putra Gabus, aturan deui. Pak Mandor Dedi, anu bager Ibu Mandor Dedi sayang. Cinta, apa itu cinta Pak Mandor Putra? Abang sayang. Abang Mandor Bayu, saya Palapet, Ketua BPPKB Banten, Niwa Ibu sayang. Aturan deui Ahmad Bontot na anu bager. Sok bergen mes sore. Gaduh, kuring gaduh Bang Ahmad. Gaduh, kuring apa tepung. Abang Ahmad Bontot na, Abang Ahmad. Gaduh ngobrol, gaduh apa di memaca binti. Aturan apa Jinaroto? Aturan apa beberin anu mana? Ayah Haji Tompel deh. Gaduh deh, abdi gaduh. Aturan adai. Ahmad Bontokna abdi bandepung. Aturan Ahmad. Gaduh ngambrok, gaduh wow. Ayah Haji Mandor Tompel deh. Bayar laguna Ayah Haji Mandor Tompel deh. Memang ada ngarayan Ayah Haji Mandor Tompel. Abang Mek Putra Gabus Bang Mek. Ayah Haji Tompel deh. Ayah Haji Mandor Tompel deh. Lalaki mah geus biasa. Bang Mek Putra Gabus anu bagus. Bang Mek Putra Gabus Kita Jaya. Ayah Haji Mandor yang punya
menit, jam 6.10 menit. Untuk itu mohon maaf dan hormat dan tajam untuk semuanya bukan menghalangi Kalimantan dalam acara hiburan ini. Mohon maaf yang seluas-luasnya kita tunda sementara waktu hiburan ini. Insya Allah kami lanjut kembali ntar malam yang lebih meriah. Ditunggu akan kehadiran kedatangannya. Sebagai penutup hiburan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.